Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyo Tribute Council tersat circle bat kinoy alam snong jong kesnong maulum tersat haga arpulai trik unailor arajar arpusau kilalit benye kendo iki bor bah klik jong Meghalaya Cooperative Bank Shillong branch bat ban bu kejing kerpat ban ai tenat kawai lani ke branch ban ai kejing syakri upat ba tersat kenang bakan bu jing namar ba hadu menta kadang don tang kawai ke bank haga snong tersat. Habaya keren baru ba pabok sok syang presiden jong ke HYC tersat circle ula ong ba kani kejingwan kerpat jong ke seng bat ru naga snong kadai namar ba hadu menta hapo tersat kadang don tang kawai ke rural bank bat kasyam jing ba yi kipat ba ha bagi don kam ha bank bat hapan yang ru do lanyu ba jerong kumta na kaliang jongki kilawan ban bu kejing kerpat hapo ke Meghalaya Cooperative Apex Bank ban ai ka tenat terekam namar kaniga bank kadai ka bank kabala ban ai jing syakri ya upat ba nakaliang uba GA Kongsit rang ba snong jong maulum tersat uloong baka jaka nakaliang ka snong kaladat ban kular ban ai jaka nagabenta ka bank henry ka basong ka sa apat kalong satang naga bank bakan wan jurip syusyu baru uloong ru bakala don kam sisha sa ka waypat ka bank namar ba kinong snong kim dunasyu ya kishipo hajar ngun kaseng kala ong ru bagajing yakren baru assistant general manager ke Meghalaya Cooperative Bank kalong ke basnotenan barulah kular ban pa jurip shen ya ke jaka haswa ban pentre ya ke kam. Nakaliang jong ka HYC tersosokil ini wan hak ini ako jong ka Meghalaya Apex Bank nakabenta ki jingdon kam jong ka dong ke juni stage ko thai tersat Tujuan hanya banyak kendu yang managing director baru Sherman jong kene ke Apex Bank namar ba kat kum ka jing lap ke juni bat ka jing u jing nam ju ki ba kelong ba hangte hapo jong ka thain ba de tersat ila jon kam ni sak we ka brand jong ka bank de ni ba kani ka bank ka kam de kam ba hapo jong kene ka jela ke juni tingi wan banyak keren ini nak bentaban set up dan dibantu yang sakawai ke brand sangte apo tersat ba kenang ba ke jingdon kam jung kipai ba kan long ke bebet ke biang namar kumbang itu ni kini isi ke benta kalong ba aman lagi kam jingdon kam ya ke bang dia nanti ke don takawai ke bang tingi ba kala sim jike di pai ba namar ki jingdon kam ki bubun baki mlak syu banya bit biang but haka juga poru na ni sukumen ba nakalian jong ka snong momum tersat kala bersyan bai kini ka kam bat kala bularu ban ai ka jaka na ka bentaban ban sna ya kan ka bang bat nila ha kaji keren ke jongi bat kini ka bekinungi yalam jong kenika Apex Bank dari kendu i ba pasa dari manager jong administration badila set up ya kenika kam badila ular ba imsa pa ban survey bat kaji keren ni kalong ke ba ni ala ban kalong positif dan ni kalong ke ba ki sutenat dan ban simkia ya kenika kam te ila ongru bakin sawan ban baik ban jungo haswa ban le ekani ban ni sutu hiba kamde ke kam ke ba sup ban sule no tamta timiru na kali seng ni ai ap ban ni ai budin ya kini ke kam bat ni kermen ba kini gaji temu bat kejing angnut jong kipai ba jong kadong bakat thai kan long kan urlong bat kan long kaba bit ya ni klembu por ri siong ba insa le no i kloy mar ba kiru is wa ba ban bu yang kan thai kemudian mentas tis tersat untuk kawai ke Apex Bank em tang kawai ka rural bank ketika rural bank kemudian kam ke Apex Bank kam kemudian step ada Apex Bank kan dan tang kawai kobar ke area jenis ti tang ki butar list dunasyu ke spoja dari segi dari page itu tu ke radius jong tu ke area kan ya boleh bagaimana ka benta kejuan ini juni benta sene rakat dalam HYC bisa sambil kejuan ini juni benta
madu assistant general manager ni Apex Bank kawai ka dega sebentar lah Muslim se dulu ia idon kam hi bandon branch se kaman kam tray kam a kapan sup baiklah nak kalian gasnong se idon ka mon deploy pada ka branch deploy ban beli ki branch ka branch ke besar ba deploy ban hilang dan ka jing sup ba ting lawan mi mentah ni kat ini situasi ni dalam ni saya abadai batu pasar na ai cengmut sibun se kan simpual padu kembalaong presiden mal kadi ban clear ka branch se kamde ka sup hapan sibun kikam hapan le di barok jenkam hapan le nak kalian duni ke Selong se kangen ka wei kong dalam misi di antara i perfect na sekta nam pan ha ka ke kwa ban bu sui ka branch nak kalian ke Selong ni long yang sing ai kalat ini terangkat ke branch dan deploy ban ai ban play ke branch Selong Hut kecakap tidak ada pergerakan, tidak ada. Kecakap ni don lumba cuma bila ada keren ro bila orang kata saya dah don geno gampang kalau deploy ban play ora ni Selong deploy ban tray jadi kadang ni fight what sekali Apex Bank teman bagi page ba ika i ba ka service tu ka kambiang kelong ba kelong no gra labun pelat pelayar ka jaka tengoi ka bang se service kamla timla kambiang su kan Selong tak ngin ngula bentuk exactly dan bagi motor stay ka pois ko ja